تماشاوان ایجان جو واشنگتون جو استودیو اندنگ امریکا دم باش اما دیسا د برنامه کرد ویزیون و هفته ده چندین راپورتابونی پیشوه بینرین ایجا سلاو و ریز حکومت امریکا به سروکاتی دونالد ترامپ راگیهاند گو امریکا آماده به حکومت ایرانی را گفتگویان بکه لیبل سروک ایرانی حسن روحانی برسوک توج و نینی دا و گوتبو گو ایران نوک کوریا باکوره آگاهی زیده تر دوی راپورت ده. وزارت دربیا امریکا داخویانین سروک دونالد ترامپ پشراس کرد که امریکا آماده دانستاندنان دیگل ایران بکد لی نخواست بیجد که او دانستاندنه بمرجن یا نه. هر دویان سروک و وزیر دره و چندین جاران ید گوتین ام ده آماده بین دیگل ایرانی دیالوگان لسر پیش روژا وی والاتی بکن. لی کاربدستن ایران دبیجن جبری هر دانستاندنه که دیگل امریکا دوی او وگرته و بوره کفتنا ناوکی یا سال 2015 دنافبرا ایرانی و ولاتن هزدارین جهانه. دو گوتارکا سروک ترامپ لویلاتا فلوریدا گوت او هزدکت ایران و لدمکا نزیک دانستاندنان دیگل امریکا بکه. رکفتن ناوکی یا دیگل ایرانه نمایشکا بترسه. از هیوی دیکم به باشی در باز بید. او من هسته که کل دمک نزیک ده بین لگل ما با آخوون. برسوا ایران لسر هست ترامپ بحث دکت لسرزار ریبری گشتی هزم پازدارن ایران محمد علی جعفری هات ولا روزنامه خبرگزاری فارس یا سر به دولت و هات بلاف کرن کد بیجد ایران نکوریا باکور دا بداخوازات قایل بد و گفل ایران نای کرن. شارزای سیاسی مزیار آغازاده دبیجدن بو کار بدستن ایران گرنگل نیازن سروک ترامپ تبگهن. ایران بیشتر به دنبال اینن که کاربدستن ایرانه دخوازم بزانن کامرما ترامپ یا درست چیه ریکفتنه کادی بکه یان هندک ولاتان هم بده روشکان آرام پیدا بکه و از باور دیکم نیازا ترامپ هر افدو پرسه به هفرانه به وکشان امریکا جاره کفتنا ناوکی و دانانا جزایان لسر ایرانه بهای دراو ایران گهشت نظمترین است و اگر داخو نشاندان برفره لباجرین اصفهان و کرج و شیراز و اهواز در کفتن. پارلمان ایران دما محک بو سروک ایران حسن روحانی دیار کرد دا لبر دم پارلمانی آماده بد و اگر دا کفتنا آبوری ایران روم بکد. عماد سلامی مامستای زانستا سیاسی لزانینگه ها امریکی و لبنان دبیجت ترامپ دزانتن دیگل تکچون روش آبوری رنگ ایران راضی بد سیاست خو لحرمه بگهاره. Iran at the moment is in a difficult conditions. دوید امیده روش ایران تانگاوا آبوری دا کفتیه او پسوسیونا نافخواه زیده دبتن و ایران پی تیوی با آلیکاریا هیا و سروک ترامپ دزانتن اف دامک درست دا ریکتنک دیگل ایران بیتکرن دا دوش سیاست خو بردد بو برجواندین امریکا. اگر این ایران زورن غنباری جزاین آبورین امریکا بد پتر جه پرسین لشکری جبر که او جزایه و کمپانیان بیانی ناچار بکر جه ایران در کبن و حلبت و باندورا که خرابتر جیانها لسر آبوری ایران پیدا بکد. خالد فتاح دنگ امریکا. دمک نیز جبوه البجارتنا نابر یا امریکا مایا و او کارسازن امریکی نا حاول ددن که اولکاری و وهل بجارتنه پیک بینن بطایبتی دیجی سخوریا اینترنتی. اندامن کنگرس دهپسنا فیسبوک دانج بود اخستنا سیهودو حساب سخته گمان هبو وان حولا آلوس کرنا هالبجارتنین داهاتی ددا. ام دزانن او نبتنه پرسا هک کرنا سیستم هالبجارتنه و ناف نویس کرنه بلکه هندانا دابش کرنه دوالات مدا دناف سیاست وان و والاتی آندا. اف پلاتفورم هری مزنا میدیا جواکی نکاره پشتراز بکا کو او حساب راست او خاگری دای روسیانه لید بیجا او همان شیوی وان حسابانه ین لسان پترزبورگ دست خستینا هل بجاتنین 2016 بریوه برین فیسبوک دی بیجن روسیا بگلک ریکان دست وردان دکا. It involved cyber espionage. Ev Suriya zanyarien interneti vedgere belave kırına datayendizî tekdana sistema navnivîs kırına denk deran û propaganda breka internetine. Sazîmeyên agahdariyan rastgone Rusya ev karkirine. Lo konferansa ki parastina zanyarien internet û kompûteran lê New Yorkê maznekarbidestên Amerîkî soza pingavên kêrhatî dana
ji bo parastina sistemê dengdanê li Amerîka. Welatên Yekgirtinî Amerîka ji destêwerdan û biyaniya her welatekî di hilbijartinên me de xweş nabe. Ne ji Rûsya, ne ji Çînê, ne ji Îranê, ne ji Kurya Bakur yan her layenekî dî. Cêgirê Serokê Amerîkî Mike Pence got jî Amerîka nebez dê berevaniya zanyariyan bike belkû dê bersiva wan jî bide. Ew roj neman dema neyarên me êrişên zanyarî dikirin û ji cezakirinê rizgar dibûn. Armanca me parastina Amerîka di serwer be di cîhana dijîtal de wek cîhana edetî. Şarezayên teknolojiyayê dibêjin naskirina hakkeran tevgera wan narawestîne. Ew zêde bûne û ji demê hilbijartinan pêşkevtîtir bûne. Facebook dizîna zanyariyan weka berêkaniya çekan bilêv. Ev e wek tawana ye qet nahêt bin birkirin. Cêgirê Serokê Amerîkî got hikûmetê PTV bi alîkariya kartê taybet û hemû hawilatiyan heye ji bo alîkariya silametiya saziyên elektronî li Amerîka. Li gorî pisporên stratîjiya siyaseta navnetewî pêwistiya Amerîka û Rûsya bi alîkariya hev heye ji bo nehêlana çekên navokî di cîhanê de. Got di dema cenga sar de peymanek di nav her du aliyan de hebû ji bo vê kêşeyê pêwistiya wê bi vê demê jî li gor pisporan heye. Çola Kalahariya Afrikaya başûr cihekî ye ku di tebaxa 1977 da satalatên ajaniyên Yekîtiya Sovyetê ku yên amadekariyên ji bo ceribandinê çekên navokî pêk hanî bû. Yekîtiya Sovyetê bi rejima apartheid re tekeliyên dîplomatîk pêk neynan. Lêbelê istixbarata ku berdewam bûna amadekariyên ji bo ceribandina çekên navokî bi dest xist. Tekeliyên Amerîkayê bi Pretoriyê re hebû. Bi rastî ji bo bernama navokî ya sîvîlî alîkar bibû. Lêbelê ji bo destwerdana Afrika başûr ku ceribandina navokî pêk bîne, elqeyeka wê ya aşkira tune bû. Pretoria pêk anîna ceribandina navokî qebûl nekir. Lê istixbarata Amerîkî hebûna tesîsê bi erê kir û ji bo betalkirina planên Afrikaya başûr alîkariya zextê kir. Ev vîdyoya ji sala 1930 nîşan dide ku çavdarên Ajansa Navneteviya Atomî hilweşandina tesîsa Kalahari ku ji hêla artêşa Afrikaya başûr ve kontrol dikin. Hevkariya navbera şerê sar ku bi aliyê Serokê Amerîkî Jim Carter û Sekreterê Sovyetê Leonid Brejnev re hatibû rêvebirin, ev yek mînakek ji gelek mînakene ku Washington û Moskov bi hev re dixebitin ku ji ber rêgirtina li ber belavbûna çekên navokî. Bêguman tekeliyên şexsî tenê ji bo avahiyê peymanê birçina navokî ne girîng bû. Ku bi giştî ev rejîma li derdora vê yekê ava bibû. Di her du hikûmeta de ji hebûna pisporên kontrola çekan û pisporên zanistî û dîsan civînên wanên rekûpêk ji bo avakirina rejîmê gelek girîng bû. Ji bo ev yekî di salên 1960 de danûstandinên ku 10 sal berdewam kir pêwîst bû. Piştî wê cigirê Serokkomar Lyndon Johnson peymana Amerîkayê xurt kir. Divê ez bidim zanîn ku em ê her tiştekê bikin û ez her tiştekê tekez bikim ku ev ji bo hewildana li hevhatinekê birûmet û serbilind bicihbîne. Danûstandin di sala 1970 da bi peymana bêêrişên navokî hat encamê. Lê xwedî raportê dibêje ku piştî 5 salan tekiliyên di navbera Moskov û Washingtonê da xirabtir bûye ji dema krîza mûşeya Kubayê ku di cotmeya 1962 da pêk hatibû. Ji ber bê yekê ji bo dîsan avakirina hevkariyan veberhênanek pêwîst e. Ji ber ku bi rastî gev hêşta dûr neketîne. Hîn gelek çekên navokî ku ne ewlene û gelek materyalên bêterê navokî hene. Ji ber vê yekê pêwîstî bi karsazî heye. Ku cardî avakirina hevkariya hebe. Ji ber ku gefên rastî ji holê ranebûne. Tirsên ji bo pêşbirkiyê çekên nû heye. Ji ber ku Rusya çekên navokiyên taktîkî pêşve dibe û Amerîka jî nûjenkirina xwe ya çekên navokî dike. Peymana 2017 ku li ser qedexe kirina çekên navokiyê bi aliyên herçî hêzên navokî ve nehatiye îmze kirin. Redman dibêje ku ev yek perçebûna di navê welatên ku xwedî çekên navokiyên otomat heye an ku neye nîşan dide.
حقا کو امریکا و روسیا هفکاریا هف بکن پرسگیری که وکو دبه انسیاتی واجب و قدغ کرنا چکن ناوکیین هتانها آواکرنه بزوجی نهیلن. راپورت هشیاری دده که سیاستوانین جه امریکا و روسیای که در سی جدیروکا شهر سار هر بگرن. جبر که جیهان هیجی براستی گفن گرانیا ناوکیته. لگوری پسپورین آبوری روشا ترکیه دوان 3 سالی داویده کتی آلوزیه که مزنده و نرخ پری لیرا ترکی جزباور دکن گله کی نزم بوی آرام. بله راستان نها $1 امریکی نزدیک $5 پری ترکیه نه و روش نگلک باشه نها و لسر و مجارجه ما برای سکایپ هفت بینک لگل شیرو و کار سیاسی محفوظ یلدرز را بگانیه. بله نها demek hükümet Erdoğan hat seri yani beri Türkiye le demokrasiye bu le yekitiya Avrupa bu. Bica zaniş ber meselen siyasi avan çaktır beri hoş demokrasiye ve garandı. O ser ve yekeci aboriya Türkiye çıkaz şu bir başlar şu. Yani evya abori u demokrasi çünkü gredayı heve. Vakiti muzanın Erdoğan fazla her tişti kontrol bike. Ekonomiye kontrol bike. Liser aboriye bir tane gotnavi derbast bike. O şirketin biyani bir taybeti şirketin Avrupa'yı o şirketin dine ve evle hisnakin Türkiye و جوی بانجی او پره گرمه کدکت ترکیه هدی جی ترکیه درده وکی دیجی آبوریا شرجی لسر پشتا ترکیه هیا وکی همزانن yani بریا دما اردوغان 10,000 دیادا هات سری به واژه آشتیه دانی o embejin ekonomiya Türkiye belbebashiye da düşü naha Türkiye le her kade nava şereki daye evji aboriye tek dibe yani ya bivana va gireda yani ef bu yerin le roşrata navin kavme yani bandura va bu yera jele ser aboriye Türkiye heya beşik yani bandora Suriye gelek ser Türkiye vekidiji Türkiye avay siyasi da avay politik da yani tişte jisere xumezin dani peşya kol ukir mesela vek Afrinê vek embejin şerek u niha li başûrê Kurdistanê didome yani Türkiye aboriya ve ne aboriya ve hassase وەکی تو زانی پشتی هەلبژارتنا هەزیرانê yani sistema serokatiye li Tirkiye ava bû piraniya hêzê ji dûra Erdogan kom bû gela Erdogan bi vê hêzê xwe yani dikare bandorekî ça li ser vê aboriyê çêke yani beşik niha ekonomî ne di destê pispora da ve ne di destê pisporê wan da ve pisporê aboriyê da ve mümkün nîne ku ekonomî bi pêş da here û tiştên baş bikevînin yani Erdoğan û çewra wî dixwazin her tiştî di destê xwe da berhev bikin û her tişt bi emrê wan bimeşe ji wê bonê jî kesê ku bi sporê vî karan e nayên serî û wekî dî jî wek dizanî jî alê siyasî da jî Erdoğan yani karne Erdoğan karneyekî baş nîne yani ji wê bonê di dinyayê da jî ya herkes zane îro ji wê bonê jî şirketên navnetewî niha xwe ji Tirkiye dikişînin yani şirketên Japonya xwe dikişînin şirketên Avrupayê xwe dikişînin şirketên Amerîka xwe dikişînin pere germ nayê Tirkiye wek berê yani faiz ji ber ku da ketine dizanî pere germ li faizê din here ew jî ji Tirkiye direve niha
yani tep nava hevda abori û rewşa siyasî piçekî bi heva girêdayî. Asta siyasî de tu tekiliyên Tirkiye û yê Amerîka û her wiha yekîtiya Ewropa wekî tu ji zanî Erdogan di çendîn axaftinê xwe de bi zibanekî gelê tund wa rexne jî dike. Yani te bawer e ev tekiliyan siyasî bandora xwe li ser vê aboriyê jî çêke? Bêşik yani evana bi heva girêdayî ne niha Erdogan dema ku nû hat ser kar hinek soz da bawayê li ser demokrasiyê li ser pirsgirêka Kurdan û wekî dijî li ji bo ku welat bi pêş de bibe û welat bibe nava yekîtiya Ewropa bike welatekî Ewropayî. Yani van soza da li dema ku hat serî wekî ku hûn jî zanin bi İranê re hinek karên veşarî kir karên ku ne li gorî pîvanê Amerîkanê û ne li gorî pîvanê Ewropanê ket nava van kara û piçekî ew karên veşarî piçekî bandorek erênî di serî da li aboriyê kirin lê niha ew vegeriyaye bandorek gelek xerab tizanî yani li aboriya Tirkiye dike wekî dijî tizanî yani doza zarab jî didome û doza Halk Bankê jî didome yani ji wê bonê kesên ku dixwazin bi Tirkiye re îş bikin û bi ewle hîs nakin ji ber wê jî ekonomî wê bi dîtina min wê hê jî têk here yani. Lê Amedê careke din televîzyon û radyoya bi navê Amed ve bû piştî got ew hatibû girtin. Agahiyên zêdetir di raporta peyamnêra me Xelîca Farqîn de heye. Gudarwarên hêja çarnava wê beraber çarnava wê bêje ez şivanim belûrvanim. Amed TV piştî sal û nîv carek din dest bi weşanê dike. Xwediyê kanalê rojnamevan û hunermend Ferhat Mehmedoğlu di sala 2008 de televizyonek vekiribû bi navê Aktuel û di sala 2010 de nav guhert û kir Amed TV. Ew dibêje navê Amed TV gelek bandorek çêkiribû di wê demê de heta balyozê Amerîkayê jî telefonî kiribû û pîroz kiribû. Ferhat Mehmedoğlu dibêje piştî ku televizyon deng ve da hin kes bi darê zorê dest dan ser televizyona wî û jê sendin. Teqîwan de doz vekiriye û doz 7 salan dewam kiriye. Lê encamek bi dest nexistiye. Wî got xwediyên televizyonê ê nû dema ku televizyonê dan berfirotinê carek din televizyona Amed TV dikeve destê felat. Ev kompanya ya Aktuel Radyo TV yan ji qaşe min bi xwe sand niha rêvebir û xwedî wî ez im û navê Amed Radyo TV gîşte xwedî xwe eslî ji ber ku yê yekem car navê wî vekiribû ez bi xwe bûm. Niha wek we jî dît li vî ciyê li birûyê min ciyê nivîsîngeha xwe ez bi kar tînim. Bi rastî teknîk gelek paş maye yani dema 8 sal berê jî teknîk nema bû têk çûbû. Niha hêdî hêdî ew kel û bela em tomar dikin. Hêdî hêdî ji bûna tiştên weşanê em tomar dikin. Klîp û belge fîlm û tiştan em ê tomar bikin û weşanên wan bikin. Ferhat dibêje dixwaze di warê çand û hunerê de Amed TV'ye bike xizmeta gelê Kurd. Armanca me ew e ku di vî heremê de pirtir karên hunerî û çandî em pêk bînin. Lê di karên nûçeganî de em îddiayekî me ê mezin tune. Çünkü hem li Tirkiye hem li Başûr gelek kanalên pêşketî ne di karên nûçegihanî de ji ber wî di heremê de giringî ji bûna çand û hunerê heye û ez jî di karên hunerî de dixebitim. Ez dixwazim ku ji bûna gelê xwe di çand û hunerê de xizmet bidim. Rojnamevanê Kurd dibêje dixwaze ku xeletiyek sererast bike da ku nûçeyan de hatibû belavkirin wekî ku Amed TV di dema rewşa awarte de bi biryarnameyê hikmê qanûnî de hatiye girtin lê ev xelet e. Ez dixwazim bi destûriya ve tiştekî jî sererast bikim çünkü çend rojnamevanê hevalê me bi me revdîtina kirin xeletiyekî mezin parve kiribûn ku di rewşa awarte de vî televizyona hatibû girtin û an jî destesekirin na ew tiştekî xelet bû. Ev radyo û televizyon di dema rewşa awarte de nahatibû destesekirin. Rêvebirê wan bi xwe biryara weşan rawestandinên dabûn. Niha piştê ku destê me daye me weşana xwe dubare dest pê kir hem radyoya me hem televizyona me weşana xwe ya rojane di domîne. Gudarwarên hêja ez pêşkêşvanî ve Ferhat gora me di rêza de mûzîkek gelek xweş em ê biçek bi
در رادیو دا جسادی حشته و پنجوی ام به کردی وشاند کن یعنی موزیک کردی یه فارسی جی هنه د کردی دا هر زاراوین هنه او به ترکی جی وشان یه موزیک دکن د تلویزیون دا جبر کو امورین مکیم بون انها ام فیلم و کلیپ و موزیک وشاند کن د پیشروج دا اوت شکو ما تومار کریه یعنی یک کلتوری یه چاندی ام یک بیک وان لهف دینن و مونتاژ وان بکن او به بینر مرا به تماشاوان مرا می پار بکن وشان تلویزیون دا نه تن فیلم او بلکه فیلم تن نشاندن نبرک و برنامه وشان جه هنه دیاره جبر کارو باری وشان به تمامی دست به نکریه فراد نه هاگرانی خدایه وشان رادیوی پشت روش آوارته به دهان کانال این کردی هات بونگرتن خجیجان فارقین دنگ امریکا آمد عزیز شوام پرور بباره هن خلکین سوریه کل کامپین دیرا زوره دمینه نخوازم و گرن مالن خواه به طیبتی خورتن لی کامپی باور دکن که اوی ببین آرمانجا رژیم سوریه آگاهیم برفراتر دوی راپورته ده کشبرین دیرا زوره جی کامپا عریشه بدگرین دورین رزگار کری به پیشورچون شروان هیزن سوریه دموکراتیک قصده دو اپراسیون باگرا جزیره ده خلکن نافچه باکور و باکوری روجلاتی چمی فراتی گو او دور گریدای پرزگاه دیرا زوریه تیرزگار کرن جدست داعشه و خلکن وی هریمه ین گو لکامپا عریشا دمینن بدگرین جهواری خواه ام دخوازین وگرینه و بومان خود مرابعیه ممان خود بجه هیلان مورزین خود بجه هیلان ارد ما بجه مایه ام دخوازین وگرینه و برپرسین کامپا عریشا دبیجن گو تفگرا درکتین جی کامپی پر اکتیو بویه و روزانه هجمارا کوچبران دهندری کامپین ده دادکله. بالنسبة للخروج امواک ریوبریا خسر علی کارن جبو وگراندنا خلکی لجیهو وارن وان ينكو آرام دبن هفتانه رفت برفت جو علی ریوبریا وگرا کوچبران و تیره خستن ایروش و 205 کس وگرن هفتیابه 305 کس و بین وگراندن پرانیا کوچبرین گو نخوازن جی کامپی درکوین او این گو جی نافچه انجیر کنترولا رژیم سوریه دنه لگوری راپرسینه که یا ریوبریا کامپا عریشا و اجانسا ناونتوی یا پنابران گو حشتیج صدی جی کوچبرین گو خستکا وان یا درکتین جی کامپی تنه او کوچبرین گو جهری ماجیر کنترولا رژیمی ده من قرى البوكمال بلدة الميادين کوچبر جه دفرن بوکمال میادین عشارة و القوريانا لغوري رابرسيا كافبشك جعالي ريفابريا كامبي و كوميسيونا بلند آپانابران هشتي جصادي جكوجبرين وان هريمان خواستاك اوان يا وگر تنيا حياكو روشا هريم باشوري چمي فراتي آرام نبا استتباب الوضع الأمني کوچبر وی اکی دبیجن گو جبر لشکریا نچار و میلیشن مذهبی گریدای ایرانی او نکارن وگرین مالن خواه. پرانیا کسین گو نخوازن وگرین جوانن و تمن وان دنافبرا 18 و 40 سالی ده. کوچبر دبیجن گو میلیشن مذهبی ین ایرانی و رژیم سوریه جوانن دنافبرا 18 و 40 سالی ده او نچار دکن گو چکان هلگرن و وان تبلی کومن مذهبی دکن. لا رجعني هيا طالما موجود النظام بهم وگرنه ممکنه هيا کو رژیم لوی ده بری با ام نکارن وگرن جبر جانا مرو واندمه ترسیه ده کیشان خود وگر یا او ناچار کرن به بچک داره رژیمه یعنی تو سردست وان وندا ببی خورد نابرا 18 و 40 سالی او ناچار دکن به بچک داره وان یان جی وگر نممکنه تفگرا درکتنا کوچبرین جدیرا زوره جی کامپا عریشا پر اکتیوه بر به هرمن رزگارکری جالی قصدی به لترزی ویه که کوچبرین جهرما جیر کنترولا رژیم و میلیش مذهبی او خستکا وانتنه گو وگره زانا عمر دنگی امریکا جی کامپا عریشان جنافچه شدادی جارك دن چیروکک جه چیروکن قربانین داعش لموصله جنک 23 نوین خو خدید که پشتی گو هر پین زاروکن وی هاتن کشتن و هفجین ویجی بخو بنخوشیا زهای مره پیامنیر مکا و عمر لموصله لبا ویجنه بوش بو گو چیروکا وی بده برچاوان
Jineka temen 61 salî 23 neviyên xwe bi xudan dike ji ber ku 5 zarokên wê hatîne kuştin li serdemê çekdarên Daeş 3 kur û 2 kiç. Evca ev zaroye niha ev jine bi xudan diket li taxê Filistîn li aliyê cepê bajarê Mosilê. Sedema kuştina kurên Senayê ku 2 kurên wê gelhêzên emniyên Iraqê bûn. Lewma hatine gullebarankirin ji layê çekdarên Daeş ve kurekê Senayê bi qennasê hate kuştin demê awerebûnê da û 2 kiçên wê bi sedema bordûmana Firokan canê xwe ji dest da. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azîm. لا حول ولا قوة إلا بالله جبر داعش وهاتنا داعش أو كسن داعش بمهنارتن خدي حقي ما جي برقرد داعش جلك زرر لمكر كرين من كشتنو بسر مالا من داقرد چه حال بو من نما بري هاتنا داعش حالي ما جلك خوش بو شكر بو خدي راستا لسر اوي دمي از جزاروكن خود ترسام بلي از يا آرام بوم بلي نها از نا آرامم ومن خما بچيكو مزنا راكريه اف خیزانه هاتیه پشتگو هاوتن جلای حکومت و هتا نها کرو کچین سنای نهاتینه تومار کرن وکو شهید هتا موچه که حیوانه ور بگرن لو ما اف زارویه بخیر و خیرات خلکی و ریخراوان دهنه خدان کرن وجينا هون يا ابني عملنا معاملات وكمل ام هاتينا فيري او ما دست بمعامله كر وهميان داخوزا بلگناما جمكر وما معامله درس كرن لبالي حتى نها ما تشتك نورگرتيه ونهاتينا هجمارتن وكو شهيد وسط همار كرينكو او برزنه جبركو جنازين ونهاتنا ديتن اري ما داعشش كيف جنازه دانا خلقي داعش كشتنو آفيدنا آفي داعشان كشتنو سري وان بري و آگر برداني و بن آخكرن لگورن بكوم جه سرجمه 23 زارویان کوی جهمیا مازنتر 16 سالن و جهمیا بچیکتر 2 سالن هفجین سنای نخوشی از زهای مرهیه کو بیردان کاوی نمایه سرارای اوه چنده اف خیزانه کردارن و خانی وان هاتیه کاول کرن لموصلا کون کاو عمردنگ امریکا موصل کمکیا کچان لامریکا جبو چالکین جدا تین ناسین و ایسال جه کم دبن و حاول ددن که فیره تشتینو ببن. گروپن کچان هر دم آرمان جوان اوه کو کچ خودی هز و کساتین خورد بن. لینوها آرمان جوان اوه کو او فیری زانست، اندازیاری، تکنولوژی و ماتماتیک بن آنکو پروگراما بناوه STEM. گروپن گرل سکاوتس به هیوینه کو اندامن وان زیده تر بن جبر کو وان دید کو جمارا اندامان جه 3 میلیونان دا کد بو 1.6 میلیون. میگن فرلن بروه برا گرل سکاوتس یا روژاوای واشنطن ده بیجه کچن ده گروپ دا فیری چالاکین تکنولوژی ده بن. I do believe that STEM for girls. Ez bawer dikim programa STEM bo keçan pirgirînge. STEM dihêle ew fêrkarên nû bin da ku jin di paşê rojê da di buwarên nû de kar bikin û derfetê kar zêdetir bibin. Grupa Kur'an anku Boy Scouts sala borî dest bi tomarkirina kiçan kir di programa xwe da lê ji bo kiçeka wekû May Lentran ew dixwaze di nav programa kiçan da bimîne. از باور دکم که گرل سکاوت از مونک به هم پادده توایا کچان وکی جواتا کچانه و گرنگی های اوه که در فتح دیده کچان کاری دگل کچن دی و مالباتان بکن بو پیکینان ریکه که باشتر بو پیجوه چونوان تران جپولا یکی تانها ده پروگراما گرل سکاوت دایا ای سال و یک جخلاتن هری گرینگ ورگر جبو کار وی ده بواره درسکرنا روباتان دا جبوی آواکرنا آرمان جان دوی تو جبنیات دست پی بگی و لویری واتها زاروک دی و گرل سکاوت در فتکی زور باشه چنکو ری لبر همی زاروکان لهر تمنکی دوت کد هر جد سپیک خواندنا وانا اف جی در فتک بو بدست خستنا شیانین وان ای سال ده کمپانویا باجار دالس لولایت تکساس نواندا ستم آلیکاریا کچن ده همو تمنان داده که داکو ده پروگرامن جداین ستم سرکفتی بن او هر وها چالاکین جواکی دکن و پسکیتان دفروشن لی موزخانه هنرا نوژن لنیویورکی پیشنگه که جه هنرا آواسازیا یوغزلافیا بری هاتیه وکرن گوتی ده شیوین بالکیش جوه هنری دیار ده.
پیشنگاه تایبت جه هنرا آواسازیا یوغزلافی لی موزخانه هنرا نوجن لنیویورکی بالکیشو پاشروجیه. از باور دکم آلاوین آودان کرنه ین نعادتی و بزحفی لویره هنه. پروژن هیجانه و براستی او آفراندنا اندازیاری آودا کرنه لدما پشتی شری لهر جهی که از بحث بکم. اف شیوین آواسازی جسردما پشتی شر جیهانی یه دویمه تا سال 1908 و بری گو یوغزلافیا بهرفه. بری گشتی بشی آواسازی مارتین استیرلی دبیجه اف پیشنگه دیار ده بی چاوا آواسازی دکاره جواکه که باشتر چه بکه. دوی پیشنگهی ده باندورا شیوین جدا ین هریمی دیار دبن. به دیزاینا نو جبو پاش روژی. باهای جواکی یا اندازیاری آودان کرنه یا نواتا اندازیاری آودان کرنه او من دوید از پشراز بکم جبر که اوه اواکیم ده جهانا سردم دا. پیشنگه بیروکا آواسازیا کومونیستی قبول ناکه یا لسر یک شیوازی و زوریه تی آوا کرن. هنرمندین آواسازی پسند دکن گو هنر آواسازیا یوغزلافی شیوازا نوجن و یا هریمی تی کل کریه. و شیوازه کنو آفراندیه وک نمونه پرتوکخانه یا نشتمانی یا کوسوو گو نمونه که هجای جا آواسازیا نوجن ره. مودل و شیوه آواکرنا وی آواهیه چارکوچه و گنبزاوی جی مینایا بلقانه وکه آیا صوفیا استانبولی او جی دیروکا بیزانتی ته. دیروکا آواهی ودگره دیروکا کوین و بتایبتی هنر آواسازیا بلقان و کوسووی. لیبل اندازیارین آواسازی بدوربینی دیزاینین خواه چه کرنه. جبو پاشا روژا کنو کو بزانستی و کمپیوتر تیپ ریو برن. لیبل نهر آواهی دوی پیشنگهی ده ریز لی هاتبو گرتن و پاراستی بو جه یوغزلافیا بریوه. هنک جوان بون قربانی پروپاگاندا هستین خاپینوک. تشتی کولسکوپ چی بو پر زلال بو. کوته دا دیار بو جبو نکرنا ناسنامه مکدونیا کو بشکی مازنج ناسنامه و نوجن هات نخماندن بشیوه که کلاسیک ج آواسازیه. افزیدتر جی 20 سالان سر هرفاندنا یوغزلافیا در باس بویه. لیبلی هینا جی او شیوه آواسازیا وان آواهیان سر دمکه بالکشت دیروکا آواسازیا نوجنده تینه بر جاوان. سان فرانسیسکو جه بنگه ها تکنولوژی امریکا و گلک تشتین کو امنها دی اینترنت ده کارتینی لوی داره هاتیا دیتن. کسین کو دخوازن ده بشین تکنولوژی ده بکار بکن بره خود دن وی باجری و اف یک جه بهای جیان گران تردکه و هر وها جمارا کسین کو به مال زیده تردکه. از جه 18 سالی وره به مال و حالم وکی هرا شو روژا بوان گولاناندا دهات مدچوم. دال سیمور بهرا پترج خلکی باجار تندرلوین ناستکد. گو یک جدورین هری به سروبر یا باجار سان فرانسیسکویا. اونها بویا بنگه هندک کمپانیین وکی تویتر، ایر بی ان بی و اوبره. وی کمپانیه بنگه خواه نقلی وی باجری کرد لی خلکین ولات و دورین دید اینن دا بوان کار بکن. باردوخ گلک دجوار بوج بوی بسپورکی به خانمانی بره وکو دانیال هنری. من دگوت از دیچه و دوی جواکه دا کار بکم. حوالی من دزانن کو از چند زیرک بوم و هر دم دگوتن دوی توی کاری تکنولوژیا بکی و من گوت خبری ویا دوی از بکم. لو ما سیمور رابی سرخواه دجی گوگل و مایکروسافت راوستا و پیوندی بوان را کر. تو همان کاری به دوراما و خلکی ما گل بکی. اف خلکه همیل بروان دیواران راوستیانه و کاری دیگرن. هنده مجی تولی لیستا کاری بکن. همی من دهوش بینو کسی باور نکر افکاره وی سر بگره. لیوان کمپانیان برسواوی دان. جهنگی وره پولک بوشش هفتیان ودید. جبوی راهنان خو آماده کرنا کاری. او فری برنامه HTML، CSS و جاوا سکریپت بن. خوندکارین دورا کود تندرلوین سردانا کمپانیین مزن ین تکنیکی دکن. داکو پیوندیان چه بکن. پرسیاران بکن و جکارمندین شهرزا فیر ببن. هر جارکی ام سردانا کمپانیا تکنولوژی یا نو دکن ام من ده هوش دبن و تشتی نو فیر دبن. از گلک حج چه کرنا برنامان دکم و فیدارم فیر بم. بو فیر بونا پروگراما ام هول ددن که ریکی الترناتیف چه بکن. بر ریکا دورا یعنی راهی ننان. اوه همی به برانبره و هندک جارانجی کمپیوتران برهف دکن. یا پیدویا وان دریش مکهبه. بو نمونه 6 کس جسر جادان ده 6 هفته آنده ببنه خودان کار.
لدما کو بهرا پتر جوان خوندکاران کار تمام وقت لبواری تکنیکی و دیدنه هندک جوان جی کارندی و دیدنه لوی بواری ده. گر تو جارکا دی هز بکی که تو رابیا سرخو کار دکی حتی اگر تو کار پروگرام انجی نکی و کار کی تر بکی هر اوه گرینگه و هیویه که دیده او کسم بره به مال و حال بون. براستی وی کاری همی خوندکار مجیل کرینه و روشا دوروان برف باشتر گوریه. و هر وصاوه کی دبیجن جت حرکت جمن برکت. تماشاچیان هجا ام هاتین داویا برنامه و حتی او هم ویدی که برنامه بدله به حتی برنامه هفته به ببینن خیر و خوشیده. سلاوریز.